Mubu ndiko ndasura ama video y'amafaranga menshi. Bo tubona mu concert mu magara urira. Gatuka umuntu no mukigana mukagahereza igana watuka umuntu même les journalistes umukobwa views nibayirondera kujya ndiko ndavuga tuvuga ati ngo film arafise beef non si beef ndiko natanga media indirimbo zacu zisohoka barewe tutagiye kure ikiganiro mwarakiboye mu zigero cyakozwe na Landu Promoter cyo kimwe ego narabibonye bo fake friend sina sinaga ego sport sana Dr. Ndatangura kuririmba indirimbo cyangwa ati we kirato naronse kinwiriye tunarundi hamwe ati ako kantu ni sawa baby oye nigiki wamaye ndazi ko munezewe cyane mutumbereye hose ndazi ko muguwe neza zime ko makuru byose ndazi yuko aho ngo bakurikirana Black TV mutumbereye hose ndazi yuko ubuzima meze neza cyane kandi aramuste bayikaze muri Black TV ni big kuri micro ndi kumwe na Rambo kuri kamera dukeka kuri Black TV tubuzaka ko dufite Black Records studio amateka studio nziza cyane ibaha navuga sound nziza kalite nziza bien film yayibonye ari umutwe dufite no munsi ndaza kuza kutubwira byinshi byeke sinye cyo nyina yibonye ko nari byose batarashika ngabo sosha kuyibona washe kuhaza atankomanzi baronke beat zimeze neza cyane ndimo zimeze neza kalite imeze neza cyane karibu rero cyane ku kigane kino munsi by the way karibu cyane Befrem ego nashise meze neza Mr. Dusma yeah man Mr. Love ego Mr. Mistari yeah je rimwe na rimwe iyo numvise umuntu avuga ati Mr. Love Befrem amubwa Mr. Love sintangara kuko n'umuntu ndimo zazi bisimi star imeze neza cyane kuba mu ntabwo ndimo za kuva kera gusa kantu kiyo wisangije mu kwandika wagatoye gutaka akantu kuvuga ati jendi isakore ko raburisa cyane muko nyene wandika mu bisanzwe umuririnzi akora ikintu kugira ngo bamenye urya nyene ngo mu video yiwawe umuntu yumvise gusa aravuga ati n'uyu akarero noba aronka umuntu aririmbye jokes urya ni jokes nijya video umenye ati kugira ngo umuntu bamumenye uwo ari we sindi muri hip hop sindi muri kimgabo afrobeat ndaririmba mugabo nkashaka kwishira ahantu bamenye ati uwo muntu muri zouk tumumenye mu mazouk ziri kizomba tumumenye mu afrobeat mugabo abantu bakumenye nico kintu cha bien rero ndibaza ko abantu bakora amenyera mu ndirimbo zanje iyo ubusabwa amaga Dr. Love ubita ufata gute no azi urukundo turirimba n'urukundo dupartage mu bantu okay mwamaze ko tukona bien frima Dr. Love nubwo kwamita Dr. Love ari witwa Dr. Love kwenyene cyangwa Dr. Waka naye mugana yigeze agita Dr. Love Dr. Waka ndamuzi swangu ramuzi n'umugenzi wawe ndamuzi Dr. Waka origin great bien frima Benda kwambika ya musanzwe wewe ndafise impuzu nyinshi ego impuzu nyinshi ndafise partie y'amashati ndafise partie y'amatriko partie y'amapantaro turato amarori arapanze manje nkama yasanganye ufisana ngo panze birato wapanze amashati wapanze amarori acha nzoze tukipima mejo bishose no gutwoja ngira ukutura ivyo navyo bo urabona ko hari meta zifise amabara atandukanye yego cyane zufumurirako no zirafise icyo bisigura mugabo naho ndazambara ntiyabura mu rouge ni ikimenyetso cy'urukundo yego Mr. Dusma tutaza ku ndirimbo ubwayo tuza ngo tuvuga kwanza ivy'umuziki by'indirimbo uri wakoze dushaka gusubira inyuma gatoya wakoze amakuru abantu benshi batandukanye kandi cyane gose watume niko abo nyinshi zitandukanye ageze kuba zose wagiye twemera izakoze n'izitakozwe haba ikibanzo ko ntizisohoke ngo ziboneke bo merci Biggie ndibaza yuko je nabesha ukabona posting umuririmbyi mugenzi wanjye umenye ko ari weekend uwo posting haba ikintu cyo gusitara ikintu posting bonda posting n'ibikorwa byabo mugabo amakolabo ndayafise ubu tukutorongera tukutsora umuziki bikabo hageze muri kanya gusora umuziki tukaraba kubera iki aragahaze ndavye nasoye indirimbo ya bien ikirato tutangura kukirato kirato narose kinkwiriye sishaka kuchambura nasita kiranyemeza okanyoje
ijya ndirimbo yasohotse na vibe good vibe ikomeye cyane mugabo barayifashe barayima power baca babona Prima Boy bon ndabizi igituma kiri ku mutima w'abantu uti ugiye mu tipe none kwasohora audio video none reka reta umureke mugabo nibamenye yuko umuririmbyi yitanga nkuko akwiye support uno munsi nasohoye Tresio cyangwa ndasohora indirimbo na Black G Ana barafata ndasohora Mombebe barafata ndasohora idusuma nawe umenga barayifashe ni shasha icyo novuga big umuziki wacu tu ba playing imiziki yacu tusohora indirimbo nziza byari gimo bati none bashaka iki mugangiye kumviriza ibindi by'abagenzanje basohora mu usanga ko tuje n'umuririmbyi nkumva umuntu ataririmbye ariko aragira guke umenga ko araganira mugo kamuha power ikomeye cyane ikibona ni no siniko ndavuga wewe cyuvyumva je ndiko ndavuga me benshi baca bavyumva usonga tu umurindi arakomeye cyane ugasanga umuntu ko aririmba ati ibindirimbo zidafise no kubakira abarundi kintu ugasanga ndarimbye ikintu ngo ibiki ndakurye ndagira iki ugafata igenda ndirimbo ukayireza power kayivuga no ku radio me umuntu yaririmbye indirimbo iri douce umuntu usho kwicara n'umuryango cyangwa agashira televiziyo akaraba n'amasanamu ari kumwe n'umugore n'abana noye power mugabo duhuye ukambye tigende imbere ni nziza mwaraba comment y'ujya muntu nkayibura me music yiwacu ari magahazi tubo turavugisha ukuri big ego abo none bandi baza ko babanizo ndirimbo bo tuvugana ukuri ari parti yamaze kuba muziki tous les journalistes bari fise abaririnzi ba tous les journalistes ego baridibo abamesha bakuru bose ego bafise abajournaliste babo kumbure jewe nari umushumi tudahurira ku kabenz cyangwa tudahurira kwa ni kwande kuri gera ubye tutahurira kuri aha mu Kamenge ahantu avumye ku ngurube aho kwa Zidore tudahurira kandi bo bafise abantu babo urabe n'ama concert je niko ndavuga ukuri vraiment je namba ndavuga ikintu jewe ndavuze ku parti wanje urundi abandi barirenze nabo bafise byinshi bo babwira mugabo jewe Imana aramezagiye ndaronka kajya kantu ko kuvuga nsore audio ni video abantu bamenye Prima Boy kandi urabye muri YouTube yiwanje ari indirimbo za bien sana ushobora no kuvuza mu ma TV ukavuga ati izi ndirimbo zikwiriye kizifashwe mugabo nagiye kubona no mu ma concert bamara big aronse concert arafise abantu 10 allo we petit uko wapi ari show nabonye kandi agushe kuri affiche sivyo tuzoza kuvugana caja mu Kanyosha we ndafise diri ucuva ngaho uje mu Kinindo kinanira uje mu Bwiza mbega honye ku mashow nyene cyo tatukumenyesha ku mashow menshi y'umufururizo cyane ziga show narazikoze abantu bamenye Prima Boy kandi nazikora ku mafaranga kuko nubu urabibona ko ngerageza gukora cyane bo ziga show twarazikoze mugabo kutambona mu mashow umuziki urakura ibiciro bice bigenda bikura ubu niko ndasura ama video y'amafaranga menshi bo tubona mu concert mu magara urira encha vuga ati nanje utangiye kurira ndakureka ikintu cy'amasho ku muririmbyi kimwungura iki ama concert bo ari ama concert atandukanye je ndabiza abarinzi benshi baduga ruguru benshi barabamahera mugama avance yabo ni bayamarire kore utokwiyemera ufise izina sonza wigumye ugasanga abarinzi bahamagaye ngo kumva bakakubwira ngo ni kermesse bakayigira yuko umenga bagwaye amafaranga make mako kagenda ukabwira abandi bantu genda muvuge ko mama yaya kuri babone yuko wayeje ukomeye cyane kumva ugasanga bagwaye inica nikizi uwa vyashike nawe ni no ndiko ndakubwira ndabizi ndumu artiste ugasanga umuririmbyi ejo aheruka kuva muri concert ya kermesse muhuye ngo ngurira marti biranze ngurira kamwe kubera iki tudasonza twigumye je Prima Boy mbona kangaye mu maclip mu ma concert mugabo simbura kwambara neza simbura kwambara utuntu tuzimvye simbura gukora video ka bien ariko ngo bisabanga ngaba diaspora bo ivyo ba Didier Kiss na ba Janvier gabani bana nabonza abo bagabo barabavugana nabo ndana abo kwanza nawe Imana ibahezagira
kuko nabo kuri inzo bavuze barafise abo bafashije barafise nico boego n'abashumi baramfasha bose kuvuga ko dufitane abo nabo kontra no si kontra même n'ubushumi je na management ifite mugabo ndumuririnzi ngyama amasaha make big ngyama saa 9 y'ijoro saa 10 connexion gusa nkayirondera ejo ngasora karirimbo ka bien Flima boy ugasanga abarinzi bagenzi wanje bamwe baracika intege ukumva n'umwigeme abarinzi babigeme sana rero akaririnzi kamwe kagakobwa kitwa Diva Ashley apana Diva zamwigeze no gusohoka si Diva n'uwonzi bandana bo akademu kamwe kako gato Diva ni umuririmbyi yigeze kunsaba turirimba dukorane ndamubwira ati no aho tugeze ubu donc dukora umuziki abantu bashobora kubona abantu bashobora kuraba bo twipange dukora umuziki wa bien sivyo bo tushobora gukora audio na hamwe ushobora gushikana ipange dukore na video arambwira ibibazo yahuye navyo niyo mpamvu ndakubwira ati mu muziki rero ari ibintu byinshi rero abantu duhura navyo ego urasanga ibibazo yahuye navyo bya mbere n'ivyi ko ndaze kubakoga kenshi usanga abantu ibibazo byo gutongozwa byiki ibibazo bosino yambwiye byinshi bashobora kuvugira ngamo muziki yuko abona yuko atobandanya birababaje kubona umuntu afisingabirano bashobora kubana kweri yabonye byinshi ndibona gwakarero k'abantu apana twebwe aro bamwe rero baca mu byinshi nakarimbinge nari umukobwa tubaye bose ba Stacy da Queen bajya na muziki ushobora kubandanya donc Stacy mwana umwana nasohokanye ujya wa pisigu yanje twarakoranye indirimbo ni wanje me narayimuhaye turasubira arayisubiramo damwana collabo mugabo tushobora gusohokana nawe ni big sister ego kwa vyibosha ni big sister abanda mubaha Badem mama kuvyumva tushaka na Bien Flima Mutakuriano Flima Boy amazina menshi yiswe n'umuziki tukiri kuri aho nyene Bien Flima gikarakora navuga yuko akiyo cyamufasha kumuboostinga kugira ngo ashire kubandanya muziki umeze neza cyane ikintu Bien Flima ayikarakora muziki nira kuya boosting uduge like nguve karashiramwe ndikunda ikora ama video ya bien agezweho kugira ngo ibintu bijyanye urabona nk'ubu ari indirimbo kurumva z'abanyarwanda hamwe za Makatapila iki ugasanga rero turarinda indirimbo abantu zibinjiremwo mugabo ko ni hamwe gusa tudakunda iby'iwacu niyo mpamvu ubona indirimbo zacu ziguma hasi idukunda iby'iwacu yaba dukunda iby'iwacu abareka nsaba ikintu kimwe imihora nka Limitel namba munyumva mugabanye ibintu by'ama mega mwereza abafans abarundi bose mushire n'ama mega ya desa aje umuntu ujya muri YouTube cyangwa ya tuwa za 400 ya 400 mushire mu YouTube urabe yuko umuziki wacu utatugaga nabijya biradoza umuziki abantu baba bakora mu nzu bafite Android umurungike link ya chapter ndamwe arabe ndirimba ashire mu comment ibi nivyo dukeneye nijo rero nabyo biri mu kahazi mu mavyoje mu kintu cy'ama base naco cyatu umuziki uduga cyane tu umuziki ama base yo wacu tuzuki yakoresha ugasanga umuntu muko muragira base yo muumva ndakigaruka ugasanga mugiye kugwana mwagize base ugatanga kumutuka mgenza wawe nuzi kwiga base ari diri yo kuduza cyane ikaduza nuri ugasanga ugize base ugabisha ari base nigeze kubona yagapeti kamwe gatuka umuntu no mukigano mukagahereza igano atuka umuntu même les journalistes atuka umukobwa umugabo apana agapeti kamwe katuse umenga umurape icyo gihano nagikurikanye ndatwenga batuka Fabulous bo biya biganiro vraiment fake za umuntu bezi nibazi cyari cyo bezi sigutukira umuntu nga mukamufatira ngo no gira bezi niki dupinzanye ndasohoye video dusuma no ikora video iza isumba dusuma ama tuje hajya ugira ibintu ukore bezi ndundira no ndafise ibintu byinshi umuntu ashaka gukora ama base
rondera aba miss adufise abakobwa baciye mu miss genda umuha amafaranga agira base usohokana na miss vanga atanga amafaranga rondera umujournaliste agezweho umukobwa gira base sawa musabe gusohokana nawe un jour rimwe gusa cyangwa genda gira base ni nyinshi umuntu yakora apana kujya hagiye ukagira base nguri mu isanduku même toi ukacumua n'ikiganiro ukabona yuko atafuye meme kijya kiganiro gushaka ikiweho cyambona yuko nijya sishona kugura igiti sisho kugura ikiganiro cyambona yuko nawe ukurabesha unaona mfano acha nikisema Kiswahili okay unaona filme isinema niki ni gukina bo ibirafise siguro ni nkijya rero ma emission mukora umuntu akora dukurikira abonye filme abona ko ari filme mugabo wewe ukora ikintu nk'ukuri mugabo ari kubesha je niko nakurikira isinema ari ahantu barira bakabona umukobwa arafuye akakura amosozi atafuye ijya ni filme rero mwebwe mukagenda kugira abantu uyu muntu arafuye atafuye ibiganiro nk'ivyo views nibayirondera kujya ndiko ndavuga tuvuga ati ngo film arafise beef non si beef ndiko natanga media indirimbo zacu zisohoka barewe tutagiye kure ikiganiro mwakiboye muziki cyakozwe na Landu Promoter cyo kimwe ego narabibonye yeah bo umva isandugu muzi mwakiboye ivyo si byo ni byubaka umuziki wacu ivyo onyesha kubikora ja kumanda ufate kamera uzura filma bajya abantu bazanye ibiziga udwa makuru y'abantu bagiye guhambwa ibiki kandi cyo gihe bazoyikurikirana bo apana kuvanga music nivyo music yacu dushaka ko niyo mpamvu urabona igisubizo umuziki wacu nyuma big nije birimo uno munsi wo turakoranye ikiganiro ndiko ndavuga ibiganiro ndavuga ikintu cyubaka umuziki wacu ejo ucuja mu isoko ubona umuntu ugenda ugira ibiganiro bitajanye na media entertainment urimo ibyo bintu nibibaho umuziki wacu muduze zurabe basi kurikirana ama media zo hanze za Tanzania Kampala hose uzogenda kwa miciko mbega buryo tugeze ivyo nyene tucaza ku ndimba ya Dusma film fitanye na nakita ubumeze gute gushika sa kuko twazi ko muri abagenzi kuva kera ivyo tuvyiose même Frima Boy na inshuti yanje ni mama wanje n'umuziki n'umushiri wanje papa wa bose ni inshuti zanje nakubwiye papa mama abatoyi banje abagenzi banje muri mukuru mugabo fake friend sinaga ego akesi pole sana hapana sinavuze akesi by the way tukubona Bienfrima rero hafi sindirimbo ruvuga yuko imaze igihe sigito cyane mugabo kirahari none twisomene zibi somene ego rero twasumwe gukwana ikiganiro no musi twamuroze ko afite ibintu byinshi cyane mu BS man umva guma guma hamwe kugira umuronke n'ingorane mbega byageze ute usiga upoti cya gusikiyo hose kuko ubusiga umenguraguye kuboneka cyane amaya menshi zagenze guca wahinduye business wagiyemo ahubwo n'ubukene bro n'ubukene burashobora gutakaza umuntu ubukene kugira ngo utikane ukora video no muri zo mbere mu Burundi gusora video na audio icharimo bandi bose nafiza afise lebo na saba afise lebo anti wakoze bafizo barafise imitwaro myinshi zurabe bafise umutwaro munini cyane gufasha abaririmbyi bo nawe nyine akeneye gukora bafise budget nini bagenda ndabubaha ubwo gaba basohoye ni video bavuga ati batama bakoze yego ajya kuba ufise lebo ni gikogwa ubu ufise kinini cyane umunezi yo kugira umushire update ibiki bo je rero Frima Boy bo ari ibintu management itakoze cyangwa batashaka turabibereka ko natwe tushobora kubikora niyo mpamvu tuvuga ati na management dufise baje bazotwakiraho turi batubandanyirize hajya nyene apana kuvuga ngo bamfate kandi nk'umu underground cyangwa nk'umuntu agitangura umuziki mugabo araba iririmbyi bariko baraza bakora neza ari indirimbo y'umuririmbyi umwe yitwa D1 je pense D1 waiting umuririmbyi arakarimbo kamumoranshi ndi mu nzu ndagakurikirana félicitations wakoze indirimbo bien bandanye ko nyene urumva nta beef mfite ndafise umwanya wo gukurikirana indirimbo z'abandi kugira ngo turabe muzika wacu ahugeze bo dukore urumva ko nkurikirana n'indirimbo z'abandi dukore music
abari kanzo ndibaza yasohose na brand nziza yasohose na management deja urumva ni chance oya amazimyaka mishi wanashaka kora uzanye bwasohoke okay yako kwa Masterland yarakore muri Zenge sasa ndimo nyinshi yo sinenda mumva mugabo nyene yacyatuma mu management yake urabona niyo mpamvu uvuze ati management zibe nyinshi zifata ugwaruka urabe urazi muziki wacu wawe kurafira turondere abantu ba manager bafata baririmbyi cyane urabe umuziki wacu do kuko kanaka bamufasha bacabu ibintu byo gupinzanya nibyo biri muri Tanzania usanga Mario afise management yiwe acha kubita video South Africa urumva mu Burundi bwabo kwera ta management dufise mu Burundi izwi ni zibiri cyangwa imwe cyangwa zitatu usanga rero umuririmbyi mwagiye akavuga ati 1 2 3 4 5 6 7 hakuna nivyo kuko na muntu numwe azoza kura ujya mutwe haje mugabo naba management dufite mugabo ingabirano ziriho araba petit basose n'inguvu turababura kwa ta management bafise turababura simwe mwabashira hejuru turababura ni twebwe rero turabasiga basanga niyo ndiko navuga ati imiziki duko turakora urashobora kuduga na hit song mugabo ukayikinirako utakara ningoga mugabo haje management zikaca zigufatira haje mu Burundi dufite management zimwe zikenye hageze umunsi wa clip agatelefona kazima genda kwa bijya gutire trepied urumva tusha tutangura gutiranya dufite management genda ajya kuri nuze bagwa lens none management zidakwica ibintu turakenye tuvyemere abantu bafise amafaranga bakora fasha baririmbyi bari diaspora nibo bakora fasha kandi amakolabo aba hit cyane n'abantu bari barasohoka hanze nka Ado Jackson yasohoye indirimbo na Big Fizzo indirimbo ikaba hit kubera yashizemo n'inguvu uburyo bwinshi bafise amafaranga MC number 1 yakoze indirimbo na Zadbi indirimbo za na vibe kubera afise amafaranga ivyo bikenewe byose arabifise My Legend Lolilo ni igiki kitumye Lolilo adakora cyane arabuze umuntu amufasha abuze reka turavugisha ukuri afise muri management mu diaspora ivyo onye niko ndavuga gende ko ndatanga umuco mu Burundi ukene management menshi aro barinzi ko nakora cyane abe umuziki udogera nka mu Burundi na management dufise utusanga aniyo amalebo nkabiri atatu ngo turashobora uravye ziga lebo zacu ziringa na nguvu zifite mugabo zihagaze mu mamedia ego zisigaye mugabo hajya rero ifoke dukora umuziki wa bien sana ego great tuve kujya tuze ku muziki wa Dusma wimbe gute kurimbana na Olga Olga n'umuntu yarimye afise amateka Olga yakoranye na Diamond na Lolilo Olga jani nigeze kuba ndamuraba afise ingabirano indirimbo afise na talent ikomeye cyane Olga turavugana cyane akiri mu Rwanda acaraza afati wenyine naramwandikiye Olga agise ko dukora meme ikintu nigeze kumubwira ngo ati Frima Boy kwanza felicitation ku ndirimbo wakoranye na Esther Nishikirato ndayifana umva nkafati kumbe narakoze indirimbo nawe nyine ramuryohera umva ni ikintu cya bien kuba narakoze indirimbo na Olga arayishima ni ikintu cya bien kabisa kandi nagize ni giki Olga yashaka kuzana mu buzima bwa BFM kote muziki Olga jewe Frima Boy sindaba ko ujya arakora cyane cyangwa ujya ari ko genda raba talent y'umuntu nambara runde Esther Nish namuronde kwera afise tuko turakora ikirato nikora sinda posting iga bien ya studio turi muri studio nzo ishira kubona Esther Nish arakira ahantu akagenda gukora base agafata base y'indirimbo akayirondera akagenda kwikera akarondera
piano akati film akasohora hanze akaririmba ku muntu wa piano pam 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 ati akanisa akagenda wenyine akagakubita akahereza producer shirako kana urumva ibintu gushika ngo umukobwa afise ibintu umenga ari muri studio afise ubumenyi bwinshi Estanish acambye ati Filma Boy voko urondera melody rero tuticara hagenda bazi yagiye gutangura indirimbo ni kintu kigoye abe no mu makolabo y'abantu benshi bakakubwira ati big no tangura inyuma ro ba Big Fizzo bande ubukomeye cyane yego Dr. Nchanda tangura kuririmba indirimbo cyangwa ati we kirato naronse kinwiriye turonde yamwe ati ako kantu ni sawa baby oye nigiki wamaye avati nyene yo melody ni bon turashiramo Olga nawe tushise kuri studio kwa Masterland ni bo kora arabizi acambye ati tugire gute nawe ati we tangura urimbe ko indirimbo naheruka gukora n'umukobwa yagiye natangura meme we tangura tugire ikintu gitandukanye basi arayingira kubita kuko indirimbo yarayizi bo turakubita bien Bebuye Dusuma niyo titre ya mbere ugize indirimbo cyari indirimbo ugize ijya ndirimbo Dusuma yaje na old remix ubwo sinashase kuita remix nashase ndabe yuko abafan bakurikirana indirimbo zawe je ubwo nkibona titre navuze nti indirimbo ndayizi okay benshi sangiye sinigimbo nja kuraba inyuma gusa nayike ku ma comment shimura mabweti Filma Boy remix iragyoshe kumbe yayindi bari bayizi ncafati wow uko naho urgambye ati Filma nturingi yindi ndirimbo iyi ndirimbo umuntu imeze neza cyane me tuyirabe kuntu tuyihana hano duje katoye tukizeho tumvire tubwo batayiza yumva ya Dusuma The Boy iri kuri YouTube channel ya Filma Boy baby forever nakutaka daima I wanna live your side come baby me I wanna show you love mutima inseko yawe ituma nisanga muri paradis doucement kumutima wanje kumutima uratera unyereka kwa Olga ya Bishop Boy Filma Boy indirimbo Dusuma je ugambye ndakanda mvuga ati felicitation ko kuva kuri audio koze neza na video audio wakore hano tabwa kuri ama audio yawe umengo muri masamu yose sayagwa kumveyo it's maker na ico kintu nachenda kivuge ko indirimbo kwanza Dusuma urazi indirimbo naso yitwa Mon Bebe barayiguze igisohoka umuvye umuyiguringa kwa Zidori cyo giye narabipostinze yara telefone yabonye indirimbo zanje haje acavuga ati atuma Zidori umurindi ndamukeneye yitwa Gilbert abangaho nyene kuri kwa Zidori ujabuse giye ki ijya ruzi ni kuri 6 acavuga ati umurindi ndamukeneye bacha barane telefone mbone nimero za Zidori Filma Boy fata taxi yari 2 ijoro chanava kera nari muri Rohero chandashika hage acambye ati indirimbo Mon Bebe nayikunze ubu nyene mbwira mukene tuje kuriha ukore ndakwemereye 1 million ndatanga acambye fata konzi byone umugabo yaborewe chandarabe studio bati tuje kwa Master Music Masterland yarakanguse tiuni Filma Boy ashikora Masterland namazi imyaka myinshi yarigeze no kuma indirimbo yagusa ndanga kujayo icyo gihe sinari ntizahuza sinabuze sinakunda Masterland isi mnafiki sikuwa na hapana master big sinakunda kera ziga production ziwe mugabo haje mu wa muririnzi wa mu producer hitmaker ko arabizi cyane ati umutipe yakoze indirimbo za bien bo sikuvuga ngo na sinakunda ziga production sinakunda bo dokera urabona umuziki wa kera mwamufite umwe style bakunda producer cyo rero tuje kwa Masterland turashika kwa Masterland ego turariya studio hajya nyene umuvye tari kumazana umuduga turahura ararura amahera turamuha acarura ati Filma Boy genda upange video
amafaranga apana vuga ngo sheki iki nage urumva bavuga ati uvuka donc bavuga ati uryama uri umukene ukavyuka uri umutunzi icyo gihe saa 2 nagiye saa 3 ndataha mfite amafaranga agira nka 85 ujene 85 850 000 kwa master maisha sasa 50,000 hapana kwa master nalishe kwa master sisho kuvuga ibei kwera ni interdit kuvuga ibei urazi nshaka kuvuga ibei ugasanga afise igindi giciro ugiye hajya barasha kukwandikira ege momo ajeje no kugira ivyo momo ego niwe nyakiriye momo ni muri ivyo maze konga kaje abajeje ivya studio ego indimbo dusuma turangiza gushikanye hehe dusuma nubi niko ndagira media ariko kuraba yagushikanye bahishimira no urabona nawe ukora byiza umujournaliste ashaka umustar umukameramani w'ama TV ashaka umustar agiye muri ivyo ngomba amenyekane cyane twese duri hajya turaba star rero kugira ngo ndabe igikorwa cy'undi je ndi umustar no gushira comment gishize comment ku ndirimbo ya Frima ndi umustar kandi nzi uniform icyo rero twese duriyemo turaba star rero ndibaza yuko reka dukora umuziki wacu ni igikora twokobwe umuziki wundi utera imbere ya Frima ukoresha kiguma widoga cyane imyaka myinshi ikintu twokora tuwache mu makundi arutugwi aro ama parti ari abantu bajonasi bo basigaye bavyerekana ko bafise abarenzi babo ivyo bavyihojeje bakaraba rero akazi twodoga twese bati good job Frima Boy so good job indirimbo Ikirato imaze amezi 4 basi nubu ijya ndirimbo ngira indirimbo yoba yasohose ikarushiga ubu agende byaje vraiment video maze fresh no namaje estanisha kurya mikone wenyine kubwiwe amaze gusora indirimbo nyinshi Africa ijya kama Africa kama Africa ni kama itogutajyaga kamensi kamensi amaze gusora indirimbo nyinshi mugabo arakunda n'Ikirato uravye n'indirimbo Ikirato ifise good yayo bo mugabo uravye basi n'indirimbo zasose nyinshi igira cyafite kibanza mugabo kubera abantu bavyo ejo na telefone Israel mbonye kuri Buja wenye na telefone ali samedi mukijyanira ambwira ati indirimbo iramarasa donc ni ikintu cyamushimishije mugabo ndashimye kubona baguma n'ubu Ikirato ivugwa rero mpamvu tukati nibakunda umuziki mwiza niturabire kwera uyu yoba bakumutakura canke uyu yoba bamukamenge uyu yoba mu Kinama yoba kwa Johnson canke uyu yoba mu Ruvumera canke yoba mu Kwande oya turaba umuziki wa bien tuvuze ama big mwebwe Black TV murafite inguvu muko murakora cyane kandi muguma musanzaza umuziki wacu kure Imana ibashimiye Frima jyate kwa nawe cyane katugushimiye cyangwa watwitavye kino cyacu merci kuba nashisenga Imana ibezagire ngiye kubona akajambo kanyuma gira subscribe ku TV ya Black TV muzo kubonamwo big umuntu akunda kwambara sana amastile ya bien mais kuva tuze gukira n'ikiganiro big sindabona mbari pana ego sinzi kwa style zawe zo muri ariko ibitoza ziwanje zisumba ipantaro mwamba apana ya Frima z'abandi mugabo igugwa ngahiye wayiwe nyine meze izi ziri kwa Mario ego Mario arafisa amaduka namba wigure kwa Mario Saira zimvye cyangwa kwa Chris Busy razimvye ama ikindi naco ndashimiye mugire subscribe zobona mo nyuma kamera umu type umwe ni mwemo mutamubona mugabo zamuraba imboga ziwe akazina kiwe big yo shoko abwira bakuri kitwa Rubambo urumva sizina rya bya bakobwa bararikunda sana rwose cyane n'abatarani usayikunda okay guys thank you so much